Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Utunom utandai jangka kunhun jangka United Progressive Alliance ulanang yar shushu hadian bau MLA jangka North Shillong constituency uba Adoblat Nongrum haka arfunyo tarik unailar arjar khat kendai ulapen benapat ba bau lapen ya so ya lade syakani ka kunhun senrop jangki MLA naga sengsang partai kiba kentup ya ka People's Democratic Front ka Nationalist Congress Party bat yau MLA shimet jangka Nongkrem constituency uba Lambor Malnyang. Dakani ke jing peniaso jong ba Adalbert Nongrum ka UPF ka baya trelang bat ke sorkar ka don nyungut ki MLA baraka jokapor ka kunhun jong ka Meghalaya Democratic Alliance ka balayo jing kersyan na ka UPF bat na ka RDA kala kieu sya ka jing don hadu sau pongut ki MLA ka jing bun pat hakaliang sensyar. Bapak menang pengklaim ya UPF buat khantam ni MD government. Koi ke jing klaim kalau kau berangkam nak betul pendap sibun ba ki jing temu. Thì kani kasi ka ba ngawan ban accept professional acceptance ka jikwa jong UPF ang tawon pangklaim UPF ba pangklaim MD luar koi condition nam ta ban ringkat kum koi ka kanon pau ko gasor nam ta ban kam ban review ya koi issue kani ka state perception policy ula sa teng la silam ba kom dei namar bangilong kom dal ni isi ikoi dei kalong namar jing dokam jokopo ngis kam ba habri ni ka issue ngam ko ban keren nani ban highlight po assembly ko hi ban och ya government bahkan form bahkan refer sa select a committee ne constitute no ka committee na ka ban relook ban review ban revisit yani ka state perception policy kam tamai ha bodi kalian academic kalau ka ikai ka ba sultanat sukuman na kalian jungi namanya kumangala mo thau UPF mdai na ka banta jongi dei na ka banta ka state jungi ba koi ta ka bit ka biang tiplayo so gai bala kran na kalian jung baret mida sultanat yang soba ba gila punya don lang natangi lai don ka UPF nyungut baret but lingba ka jung dang la pengklan jungi mangin ries ya ki jung don kam nak benta ka develop overall development in the state ki brokaway kata ka di ka ba khmat bat ka ba sultanat ka longba ka ba nga laju kren ya kan yang jo bangidon para badang ya biang basutu nak benta bani kren ki issue to be dai nak benta ka bit ka biang jo state ki brokaway tigira sultanat ngida biang sobha bat ngida sukuman barit la don lang kat bani nam ta bana klan ya kan yang Chairman Secretary ke Ibadon Kam Vice Chairman apa ke UPF atau ingin session no immediately mentan mar baret ngila don lah bat mar UPF kini ke tangkawing apa ban UPF ba ke UPF umdai bang ya form UPF ban long nong yalam bagini kali nong yalam bagini perkat nong yalang ke UPF ni form halor ke jing dawa ba ke jing don kam jo state na overall development ba UPF ban ketiu ke state jungi baroi kata ke di ke UPF ten rai ni suthu ba ka kum ka alliance ni don kam chairman ni don kam vice chairman ni don kam secretary but ya kan ni try gini kising gile no sepen bana seperti itu kata ke di mak